There's no one like Jesus. 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 Sing it again. There's no one like Jesus. 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 Walking,
Oi, Maria, Aleluia.
Jesus, the name of hallelujah, the name. In the name of Jesus, the name of our God. I ask God for the name of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. 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 If le male sarà profumo, yes, Jesus is if your mouth reflect our time with word, Jesus is here. Thank you.
kau mereu ku ia lau mai mana ku ia kau tahi wa val lima val fa val lima val luon ia Amerika ko hongo i hane ko ka la kau i me a ko lo ia fiu he feita pe ko ha au ki kan go koa ko do fia la de lo ia o fai ke o ke lotu al ke lotu ngani ko me o fala mo do na tari ko si su e ka ha fi tolu i de ka mo do ko fo mai fa ka o se do ko pe fai o le ku fe na mo lo ha no e pe ma pa e ma pe o mari ka te au so ni ha me ho ka ko e ko fo me fo o e dia ho o tala mai o ku pa ni do fi a go de lo ka fai pe me valu lima al vato alo valu te ave valu pe foki tonga ke feitu ko na ku kamata mo ui tari ko e ko si suklasi pa foki tonga ko valu to hande ko kanoni e ta la ka ko ro kamata ko ya ko ka ko si holo ke te ha ki feitu ke au ki ayo ku ki ai e wa me ta hiwa valu di ba i hai do ta ka ke au te la mai ka ke au o ku malanga ni abika ka mo grup ni Arizona ki Palo Alto i falaite tona i tona sabat pa ko tu mo ko hiva e fa tona ki ku lere mai ia ki fe tu ne fa malanga hua tu ke holo forno bi te holo hanga he to ta ha ko na le mata pa o mai hau sono ta hu tu sia o ta pe me mui fa no atu me malanga pe me fa e vika fa e vika malanga i a ko ia ta ko na foki me mo ko ri ni me na fora holo i ta ka pi pa ko ta no ko me mui ki he malanga vika he la me ko malo a sia ne pe he bo wofu ha ai bo wala to kau tamu tu mui go ilo ko me o misi ko he ko ya la de a vika ke mau ina ko pa kai so la ma ye pau tamu tu ko me mui ko ilo ko foi me ai na tu ko ka la ka lo tu o to ki ya ko ma ye me ki mui ta ko tali o si su ko me ake ko pa kai so mo fa fo me la ma ye ko me ai na ke ke ma u ya e pa whakau kawa tu ke ta la ka pe he o kai tu ko fi alo ki lo tu ta ko hono ki nga ko mis ya patai so la ma ni ya me ya ka me va tolu pa va ka na u mau ala ka ki kalas fa mau ki lo tu i a ki sa stone pa ko we na malanga ko he fa ya so na fi ko be ko si su lo ai o fi noa ha ka ja we Tapi kan ko na wala kay ko fai ko ki bahe ka mai fai se ka no na mau mawe os pe pa ki to la vika de fai ro pa os ko ma vai pa to pasan de vika pa lue ma ko lue ma na mama ko lue de se na le lue ki lue ti ai ke vai wa ko fa no ma e foi ka foki ko sio mai ko kai la ko vika ko le na sisu i lo ma ko ke fe no le ki mua Pea mui fua kwa ki funga kwa pehe me ke kakai ure ki mua. Kwa whima hila hake koe moe matua mea kakai moe ta foki pea vika hono ni maa pehe o. Kati pehe. Te toki sio e ke mahiki koe tangata ko hake koe tolong kia tu koe ki mui ha. Rasa mau malanga pa kou. Ebe mau matu o puke ni mau vika. Koe ka vika. Kaya mea koe ni. Kamai vika. Koe mea ni ko finangawe o kua. Ke fai atu kono manga e kosteli. Ke hivi, me ma fai o e lau mani e mani. O tukua e siasi koe ni. Ihe hivi, pe mo ma fai koe lau mani. Ta kono moni me, ta kahiba iwa tolu wa mai ke ta fo owe hobai ta owe wanima. Mo te fia i te fola mo koe ke ngai siasi. Mo te ke sio pe ke ngā owe a lau mani e mani o fai i e ki ngā o tanga koe. Kunga, ko palomesi a to ko kano he maku inga a ke foka kofu ki tau tolu a ke hivi mo la mare ko fia la he wa ma ke fai no mare ko ni o ko foka foki me ka tau tolu no ko ai
mahuina koe ke whakapuru ki tau tōru a te aiwi koe ia oe lau maari e koe tau whawhita e kotui nge koe ngai koe ke tōru na ni hanga o mi ane mō wha o se mahina ke tau mene kupa mahuina pute tau whakatari koe ki ai e men kai ke ngai kai tau mai ke tau takari upa koe tau ha tui ka o fiu hana fo amana mana ko ha ka fo me na to a ke fo po ni fo mi bu do de ma le ha o mo ko e o pe o me ka tari ki ai pe mo tu ko fo me ka ha ma lo bi ke ma ko bo wi ke no ki ko ke o a me ale wala sai ma a ko wala sai ma ma ko ko na me ka ke mo fi mana ki ma ko ha fo me ka he ta o me ka e fa ma lo ko le ka fasta daria klausa pe me ka o fi que não vai ao vai mais foi fácil com tudo mal de cadê foi fácil com o tá o batata tá o também tá o manac foi me agora no todo o ele foi verdade e Pau tano ke pa ni kama ia o ha o fa ia o ha me o fa na o ni na ia ai fi ke ma Oh
ai ke mo ui. Ka oku sio ai o tua talu me tuai oku peku e mea ngawe. Mea toa oku peku. Te tuai. Peka i lava ene kame ngaki na kato. Ka pao koe atu ngai. Koe a koe hanga tofa. A whahinga hala fo ou. Ke ne hanga omi ai ai mea ngawe matatoro. E tāna lewa ki hene kawa ko. Ko nofo sio ki ai. I he luke ua whaave whahima. Ana taurawe ka ne a whi. O ko tuku atu hatara ofa. A eku e tika tiki mautoru. Pea koki mautoru te mau nofo I koro. Ka oa ke whakakofu ki mautoru ata maroi me oruma. So it seems to me that these people here, talo ai lele mai, mo a fio ai otua, mo fai ai ngawe, mo fai ai kofupe. God knows his term of using it. Kono hinga ne pehe fai tai kofu, hala gai ha mei maloki eta. Kakuea special kofu ai o tuate ne omi ke wha kofu ake kautama ko ni pe e toki lava lewa ke na mau e malohi ko ia ke I kunai pea mo ia mamai enene koea ko kore ka siuta ki mea mange siuta ki muana I tend he ngawe kimu ate kai ke fai ai o mai e mea o fa. Ai o pe kakai o malanga. Te na tanga sita kofu. Kofu la amu. Ke to ho fala ni ka pita e kofu pe. Katau shio ke o e kakai o malanga I e fola. Ta e mala. E se o fai o tua. Not what you see, but what God sees. I think it's very hard, but you can do it. Can you remove this? Pela o kufina ngalo enti, ke tau hiki me whahinga kofu koe bye. Whahinga kofu, hei kai whaiaha mo ui. Whahinga kofu ia koe ni, maularo. Kai ope kautama, o whaia kia ai ngawe ai otua. Now, whia mawe otua, ke whakakofu fo oe ka ngawe. Ai whahinga kofu, o kuia koe malohi, power. That dress, that new cloth is power. Peka ilo me motor, o waste without time, ke tawalo fai ha mea without that dress, kohono inga, he wika ha iwi ke ne wei e roto e tangata. It takes the power of Christ to touch the power of man. Karama lewa keni riu pia power. So, kana lewa e eki. Kapau kaya, alu lewa kapta malanga pehe. Teke fai pe hao ki I besi pe hao ki I malanga pehe. Lea pe ko, hawhainga mea. Romans 3:16. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Say, people, the wages of sin is death. People, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. That was God. Amen. Ofi kai pefe kia o tua ia kia. Pea koe taipe ia o tui mamari.
Pea ko hinga e kuihe ni ke tau kamata hako wharu kunga ka kai fo o ke nau whai me tokanga mai ki kai lahi. Te tau aus ko e ni te tau sio. Ko hae ola o e kofu fo o kuko e kofu e malori. Hele me o tua, no, this kind. Whai ke kau siuta, he kai ke mo uia e whanua te ke aronga ue ai. He koe whahinga kofi a koe he kai tui ha whai ke kau. O maranga, o kaka mo ia ki he tuunga. Koe ia kua pau ke ai e kofu fo o ka te koe. Lewa tua, o whakau ka, kere ai au hano kofu fo o ki he tangatanga au. That is the trace of power. And that is the power. Start. Same verse. Now here we are. Did you speak before? I want you to speak now in the new dress. You have to speak with power. Leolahi, kia ke lea kia he power o tua, he gosi atu kofu fo o ke maranga. The wages. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Now you see the difference. Opa power, opa eimi, pia muhako ya, ohu ya ki hotau roto. Tapas pasi ka siuta. We must change. Kita fitong-tong ya kofu ya koe. It's nothing to do with it. Koe mea kok tokanga kia i koe kakai. Kei hape kakai mua roto e tu whakoro o ngā wea ki pe mea wea. He maranga, he hiva. He mea koe pekmatara kou pe koe nau trauma or whatever. Koe kuhinga kwa koe ki motoru from now on. We try to move ke kofu o komai o tua o whaka kofu aki a tatoru. Koe kofu ia marohi, mo alo tatari. And the way to receive the new dress, mo alo tatari i he ha, i he loki ki onua. That's number one, you must be willing to wait on God. Tatari o ki kai ko mohe. O ki kai ko nofu kai o whanara roto ke hea. Ko nofu kai ai on that you are waiting for a new dress called the power of God to equip you to do His work. Matu tatari mai eki. Tatari mai eki. Lolo tonga aho tatari. Oku ke nofo whakanauna. You wait with expectancy. O ke tatari mo whakanaunau. Ki he promesi na atu he otua. Hele ki tatari no ia. You wait. You're inside. Oku ke hanga o watch pe observe. I find promesi ko ia otua. I shall receive power. I shall receive power.
moto. Tau tuleva he mea ko e tau se. Ai peke tau api ako o a ko iai. E tau ko isto e tapu. Ko minga ke na hape ai pe fai fe mea. Peke ko via ko, please. Ko mea ko toranga ko hipa ai kabeli. Ko hipa ai kumi ko fu. Ko hipa ai kumi tu ke ngau e eiki. Hipa ia o aria he mea o foi uru, but not the thing, the spirit of God inside me. Now you see the difference. Okay, o kuhunu ai he ke tau kakai he poni, na kutala ne poko e poni e mali e tapu aki. Au whenga whiriki o inasi, ai tōra. Kani ongia, don't worry, uku pe goho whonu. E koe te iro ko kohia e ui. Ki I mea whai mo fua, mo aro tatari koro. Tatari, pea koe tatari o koe hono uni mea. Heke te aro peo tatari mo ke tule mohe ai, te mohe, if you wait for nothing. I ho aro o tatari, kua mau ke whao e tui, ki he mea nei paro mesi mai he o tua, will come. What God has promised will come to pass. So you wait with expectancy. Teke tatari moi amanakirelei ke foi paromesi, it will come. Mana tu ke whao e tui. Koe maho I ngataha, kapa te tau ngata pe, I he whai taimi koe ni o tatari mo e whakakofu. Tako tui keke ma loto pa tau aro ngawe atu. I have done this before. I have taught this all around. This is the second round because I noticed o ikai peke iai hanga eke tau ngawe. Ke hata hai puna kaki hake ki o. Na whai ko toi ta e lata whai whika o toi aria kumi hasiasi. O kumi hasiasi, o kulele ai mea koe. But you know, I don't believe that. I do believe ko e mea nahi mea whakao se whai. E o tua. Ia, e nda mamani, ho mai ki o amin siasi. O ki kai ke mau hawhia maari he tako toa pe, o ne ino, o ke ke au sia e siasi ke kawenga e o tua. Tau ke nofo pe he taktari pe mo iwe, taktari pe mo ifi. But don't forget, we have to wait with patience mo amanak lelei pia mo tui ke hoko mai. Tau take over pe mea koe nai whai ka uafi koe ko tui ke whai pe mo mea tata. Sai, he ikai ke lawa ke ta awa whai lewa ngawe ka ua ko whakakofu ki ta ua aki ai new, fresh, new clothes. Ai otua calls power. Pea vai hono ai. The power never come from nothing. The Bible said, and then you shall receive the power after the Holy Spirit comes upon you. So we have to take care now, put the power aside. Step number 1, you must baptize in the Holy Spirit. When you talk about the word baptism, if baptizo means immersed.
e baptaiso he vai la. Ka pau ke pehe ka tau kumi ta tohana sias ki tau au kia. Fe, ka pau te hau kumi mo ui, pa te hau pe mo ki tau sick beautiful pe. O take, ai me au hau. He o kuhai e mea, ko e taki o fe tuku ya, o kune osi a fio ko ne winga ne no fai e taki ko nga ko ne ilo, ai fonga whakarama ani. Ke mea o fai o tua. Aku hak taha ike mai kau tonga. O ke whakau ke whai ka tau baptaiso ke ha. A whe, upai. Nei, ai who ke tau ai ke tau konfenis ko osi. Pei kai ke la. Ka ko tui, e whai pea i he au takatakai polo. O whai e baptaiso. Sera kanu a tāwea mo ai. Mā ko ongo atu, ko māgo tō. Tau espasi ke e kiko si lawa mai a sera. Tau ko e sera. Pertara, koe baptaiso, koe mawhuloko mea. Koe mea o tōnganga ke ulapi tare sisu. Tare sisu. I he tau maa koe ke maa e pawa koe mea ngawe i ai o tua, ko o pao ke tau ulaki baptaiso i la mai. Amen. Tau wha amhe ako koe ni, koe ne osipe ako koe ni ku tau baptaiso la mai i kātoa. Pake toki whai te ringa ko he ko baptaiso pe i he lau maare, ta power automatically comes. Ta power automatically, ko baptaiso pe koho maka number one is power. Heke ke toi anga ia ke tau toi hanga o toi hanga whio. Mo tau toi ai hono, no, te be mai. Ko os baptaiso, pangamaranga koe, we can't feel any power. The power of His presence is not there. The power of the word is not there. But when you speak the word with power, straight away you already baptized. Koia, koe whaironga o te baptaiso i he lau maari koe power. Because the Bible says in Acts 1:8, you shall receive power after the Holy Ghost comes upon you. Ai o mene mea whai, kua pau, say, what can I do to receive the Holy Spirit in full? Koe uhinga, ka automatically comes power. Amen, yeah? Alright, I'm going to deal with it. Pea koe, ikai te ngatai, ka koe power must be experienced. Kua pau ke au sia. O i kai koe paua ke ilo pe te ata mai. O kai koe paua koe mea ia. Ke hanga kopi. Koe paua ke te whaiwhai taki ia. Meha sias. Pe meha taki. The power you must experience it yourself. And you know how to talk about it because you experience it. It's not only that. God without talk. For why God say that? What is His purpose? Atua, kahana whikawai ke mawalu, o tatali, i he roki koe, ka aua ko whakakof ke mautoru. Why, Lord? What's wrong with our present dress? Kahame a wheharaki, mawa kof he takini o mautui. No. To do my work, you must change. To win the whole world, you must change. Ke whakaai koe mo ewe ewa pipikim fuatua pe kia. Mo whakamaa kiri a, mo whakamaa ka kai kotoa pe. O nako he pouri, you must change to my dress. O kuia, koe power. And how to get it? You must receive the Holy Spirit. You must baptize in the Holy Spirit. Sai, koe hana me ka mei ngai o tua.
asking, am I too loud? I try to stop my voice. Mahina kalainga. Peka yaya hataha. Pone patai salamali. Automatically be kune mawa pa. Pane fai pele me tatama fai sisu. Kaya tanto ya me akasone ta fa ve sono wana nge mo fai no mafi. Psalm 14. 12. Hallelujah. Now when I find sisu number 1. Number 2, ko hulwat. Mention habes money. Tege fire ko now when I find sisu. Yeah. What a picture. Kwa kiha wang hala ha me mo. Tane ha we are turi kaki my bed, turi kaki my bed. On a fire sisu. Petape mai sisu ingai mata pe yang sisu kai hulwat extra more than what I did. Look at that. Koye kalenga ma sisu ke firma ke fai me a hulwat tu me tatape na fai ke petas. Petas in what? Which order? No. In the Holy Spirit. In the Holy Spirit. Get better. In the Holy Spirit. Okay, are you all ready? Now we're going to move on how to get baptized. Wow. Aren't you lucky people? Fakafeta. Osedarabe anenai. Kefonga. Tatari ai kawako. Kahekai te faye foi pongo e tolua tatari. Kawa overleva ke asia hen na tatari. Me bentavilona na hau o tatari. Na hau o tatari. Ihe tui moe amanaki. Ke para o mesi. E hoko mai. He kai loia o tua. O mona o tua. Koe mena ne tala mai. Maskam. Nana tatari moe amanaki lele. Pia na tatari ihe tui. Pia na siofipe. Focus their attention in the promise of God. Nakikitoy how o vewe uki ale nau. Atamai hatoy ngai me akehe. They meant business can receive the gift of the Holy Spirit. Kaya ina na matwaki can receive the gift through waiting patiently. Moy tatari amanaki pe. Aya pe tatari amanaki. Totoma na brofero con ngana siofi na rotama na rotamai. I feel kalau besi ke kam. Ki hoko mai. Pea ko pau ke ngante amanaki kana na tui e ke ta. Merda pe ka wai tui ka ta hoko. Tai be mo amai. Anything without faith, it won't happen. It won't come. Merda pe fa etu oman etu. When you believe it will come. So they waited, and suddenly the promise came. Tatalawe ya kongkong.
Ka ko ke to kanga ke tau mātu e wiki ko e. Mātu ke ko e mo o si mā o mo tore fu mati. Amen. Ko whima e toko lahe kau wika te nā anta kai. E toko lahe kau metsoni, e toko lahe kau whaiwhi kau. Pia e whonu moho tau whare. Whonu hake ako tau whare. Ola, te gai te tau lawe ki he wisa, ki he o la, te tau siopen how to I see. So, whika tōru e na nau alo ai. Nothing to do what is inside their heart. What kind of people are they? What kind of heart they have? Ko hawhainga loto nau, no whaki. Ko hawhainga tui, no whaki. Ko e koe whatotola whawhora. Uraki, ko pau ke nau tatai, mo loto mau la, loto tuku rao. Tohi ia, number one! Kumau! Ke te tatai! Ke whawhanu pahe la marie, you must die. Die to self. Mate, kio kita. Mate, kio kita. Vesta hano wata ni lau mai o ko ni bos ma ye e mai ni to na look at all vesta hano pea toleazione che tengato che tengato ko tope ko ho ko paktais ki motora kai mai ka ku hawa to taha ku maro ye te au. Ko to taha ki kai te tau ke mete no to vai. Te ne pataisi moto ea i he lau mare mao nyoni moyas. Toaya. Ko pataisi ko pa ke tapo. He'll give you power and he'll give you fire. Te pataisi moto Ake ala Maria peroia, says the word. Coloque todo está. Kaya, God call I want to mau. Number one, he call baptize mo ala Maria. And number two, peroia. When you are hot in the spirit. When you say you receive a baptizo or a lamari, at the same time, there is a heat. There is a fire inside you. Why fire? There's so many things that talks about fire. Fire can burn matutu arai tono no mo ang harap to hetaw mo. Fire can warm up something that is cold. Alam mo mo ko sama fanday. Kakai ko ang nafato hela mari mo para to ki ai fon minuto la mari te ya hot. There is a heat. At the same time, the spirit is there, the fire is there. When he speaks with fire. When he talks with fire. Everything has to accompany by fire. Que fahinga o pates rawani. Amen. Number one, we must die to ourselves. Sebenarnya di hukum malam mani, kon babe ini hak kita hak kita mati. Kapag tige hanga finga di frawa kuno itu ke inu.
Pai te ala o smati. Ha pe whenga mea te ke whenga ke mona ki ai o smati. O maari e no ngawe ake frufola. Ai foi lea koni. Ike ate la mani ka pate te mate. We must die. Tai te tau whakapau. Tai te tau whakatutu. Tai te mea tau maheni ai. Tai te mea na tau wako ki ai. Live entirely to God. I had some study in the Bible for 6 years. Pela te wako I tonga ka wako I mui na wako I New Zealand complete happy heni to alki America. I love study. Vamos shongia. Kato na e uni mea koia. Ako whainga ka ke te mate kono inga he kuteha ke kei mo upe ke uni mea koe. Ka te kei tō aki pe uni mea koia. No, pe mai pai poro. If you want to receive the fullness of the Holy Spirit, you must die first. O te te ome koe uni mea koe. Mate ako. Mate koe ke oke tau ke family ho eiki. Ango kaunga, mobilaina o tu koe ia. Nā tūra toi os mate ia. Ati koe tau whenua ini, ata. Ai whakafon, he koe mea peu ata tu koe ia pe e whiu I. Amen? Nā pau e mai ua hatau le toi tau fill up with ourselves, just only a little thing of the Spirit will come in. The whakapulipuli, to get the whole power of God is to die. He te toi whie poto atu koe. He te toi taratu koe mena kia mai kia ai. He te taratu koe mena kia ako mea ai. He te toi taratu koe I experience la me maa visas Pentecosti. Throw it away. Draw a line in your past. Ona koe, he koe, oh, hei kai ke baptize o i koe hawa ama. Kei whine mua. Koe aia ke hawa, o stara mai ko osi ngalo mea ko osi. Amen. Now we are ready to step what to a new creation. Run by the Holy Spirit. Forget all of draw a line. Whatever, no matter how bad you were in the past, draw a line. You are ready to step out. For a new creation from above, for a new anointing from above, for a new dress from above. Get ready to move up to the world and say the word of God. He's ready with his paper to charge you with what work you do. You do here. Are you going to draw a line? Do it now. If I say, are you going to draw a line? Yes, please, as quick as possible. As soon as possible, draw a line. Here we go. I must draw my own line. I have my own past. And I have to draw a line. Draw a line, draw a line, draw a line. If I want to talk about number one, how to get baptized, I have to draw a line first. Ossi. Yesterday is Ossi, finished. This morning is Ossi. Ossi. Draw a line. Draw a line. Ossi. Now I'm ready, okay, Chama, for the new thing from God. Hallelujah. Happy if I know was draw a line. What do you think of God for Tutuna? My God. I can't go here. You draw a line and you do my thing. They should write my go to my home if you do not really have well, I don't think I'm over 4 big for to do one day. I party yesterday. If we draw a line and I'm over for the mayor, they have from always in a Calicoya. I can need God in heaven. No new coffee girls now. Draw a line. Mate, que te coetes number 1.
mati. Ua mati tonu mo ui. Patau paro pa he mako mo ui. Ai ate me ata ke mumu mai pe. Ate me ata mumu lalo mai pe. Koi hafo ai kei mo ui. Sai mo taha ka fu me e mato se singa mahati. Number 2. Eu masi, eu na Holy Spirit. Kua pawe ke tukulora kato ke lamani. Tukulora kato yield. Come out, fight. Yes, sir. Yes, sir. How I feel. How I feel. Yield. Surrender. Tukulolo. Kakai faina. Tak ke fon pe lamari e kakai kekeba. Ma pelu. Yield yourself. Tukulolo. Number 3. Kuapa. Ko lue. Ko maui. Ko feyaka. Ko maui. Ko whanonga whaho. O whanonga me whora tua. O sa ea mi whaktamoni. Ene whaalea aki pe mea koeo. Whawingi tau whaide. Ko hame lea mea whora. Siasi. Ta mai forfora, ko ia ne fie fai fi pau. E ke te rua fe fini. E kai koe tō tahe koe. Na kai te rua. Koe pose pa niti o fe fine peta. So he, ka mau ke fe fai fi pau. Ko koe ia, koe pose pa niti pe. Oe ha, fe fine peta. He kai te rua. Kai te pehe mai. Ai forfora. Tuku ke papau ko si mate ho Hispani. I'm sorry and those who are. We don't he tani. Sorry, ta we he so ni wito. Ko ha me mo to hi poto. Ta ko ngi ko he ku kiti dia ka fai fe ka. E he kai so fai fe ka ni na to ko si mate na mai. Opa, hey, tama. Tau unu pe mo ke ta faki hao tu umeia. Ko ta e ke whakaloia mai. Kai fefe au ia ko smate ho mari. Mateni. Ko ia ngai. Katawa, e no ita i pe na toru ke te ao hangi ko me aku. Ka ko na pita na do pe utua. Ine. Si fe fine koe, ko whakahoko pe fina ngale. Pea ka paureva pai ni fai ka. Vai ta umea pai evangelio, pai ka o maranga apostol, pai ka o whaiako. Ai ke hale a pehe ia ka nang tonu se tau e hinga penia pe fai ka. Ata, mari koe ka ke alpo evangelio. Mari koe ka ke alpo hoko ko maranga. Wha apostol. Vai pena he umea. Umea. O pehe ai pe e tia, ke whai whetau. Ke oa e mua, e le waifi. Ka tāwe ko ko si mate waifi raki. Ke o lea i ako hei tātou. Ko wame tau hanga, o moro mga i māma whurwhara ua. E ne, te so na mawhi. Ko wame ke nui, i ho ilo kanakata. Ai otua when you fall. Ooh, what a heavy woman you are. What a heavy man you are. You walk in the light of His word. Praise the Lord. Sai oku hingalaya ko homo uifa ahoita tafela maria koe every day. So what you are to do is to stay connected. You stay connected every day, every minute, every hour. Stay
stay connected to Jesus. Ai, tafe, matu peko, ila wale mari. Hallelujah. Manatu, koe toko taha koe, tene hao whai baptize koe luke tō tahao. He will baptize you with his Holy Spirit and fire. So, ko ho stay connected to the baptizer, they can remain full all the time. They can remain happy all the time. They can totoa all the time. See, you do not have to pray for your need. He already provided your need before you speak to him. Because of os baptalizo koia ake millionaire mama. You're going to get rich as well. Ai, a whangi whakuripuringa, wai ke roto ke whamamafa ki ai na mohihipa ki ai he mea koia. You are poor because you don't have the millionaire inside. When, no matter what area of life, sino tamai wali, all of those three aspects of life, tēnā hanga wha inasi koe ke get rich spiritually, physically, mentally. Why? Ko hinga, ko Mr. Baptizer inside. Ko mana tui be, ko whaatana noa, ta ma. Ma topu hatu koe topu hiwa. It's quite a lot of family. Aku saki ya ki ne. Ta ana no fai to ta. Topu me baba ko me ko ta pe ma. Eu pehe avalisto e avani. Foi topu masiva. Ta ana to be kai mi o fai o hu o ako mo ti ko fe to be e ua. A parte no blue uniform. Awa pe o se ako os para ko fai ako al happy. Fei nga ima mahi ke lava tama muy mai ke fua ina wa ko. Fai ko lava te to ta rahi au to ni mai ke school fee to nga. Ala fai ko ai ke to o si mo ia to nga o e me to ko na tu to nga ka tam. Ke ka venga pe mama te ke me ke ako na to. Ana to bi hola. To tara noa. Me amata fito siura kai vanga fito o fila per sisu. I started to see something new in my life. Kamantara ke hau a whanga mea o ko to o a bea e mo ui. I he mea whakautua. Te kamata lewa ke usio o ku hiki e ku ki wāhenga. Ia ngau e se asina o kamata ki sovare ne nima he mahina. Papanga lahi e whoaki ki ato taha o sias. E ase ta ua ko ala ko het. E polisi. Pea hiti automatiki pe hiti. Koe oni mea katoa e ko niko toki ilo pauki mui. Taku kamata lewa ke te wha atu ki e tō maari e. Ko ngā ko tō maari e kulong. Kau kei baby. When the baby grows more and more and more, you become richer and richer and richer. Over here, you find that I'm going to make more sweet. Over the paper, I'll find fire. Coffee, right? Come at that, you see, far away, when that old man in his 83 died, he willed his 3 places in New Zealand for me. Look at that. I never thought about it. Pealela te ngau. Pea mati se na au. Kau pata. Hono whare whunga wakatoro e uu.
plus some money in the bank. All came to me. Te itian ke whakawa kuai. Am na whaka toki a kope mo ilo I e taimi. But thank you topu ai ko sisu. Topu ai be mo o ona ko ai me ona sisu. O wa uhake aru hake pe aru ai pe. Whatawe pe hoku api hiki ki whe koe. Whatawe ka whatawe he, whatawe au ke he. I get to hell, I pay rent. I never remember any time I pay rent. I get my own. Pea tupura, ko whai parame siu taha pe, ke eki. Te uhela au pe, no ofa iau. Te whake pe moe. No matter what, I'll work with you. Not for you, but with you and for you. Mo whakauka, koe hai uhinga o kai ai mo mai horo. Iai, whaahinga kominani te fufu e roto I huanga o tua, because he faced it out. Pea wapera ke secret o state o ino, ai keke o get wealthy whakamamani, when they get wealthy, me o tua moteta. A te tau toki ako tatoria. Tā koa o kusanya he te wholo kita I he wealth boy whakaotua. He taku tae ngai hanongana. Ko e whangatangata pe. Pea, nowhi kakai ni o tofu e, o fute e, nasi e. Kakakai a koe o tua. Never stop it, you go on and on and on and on. So I started to study God's way of prosperity, of wealth. Bible. Toki ako ke, koto ang ake o ate for kifo. But ang maape ko niya, kamata lewa. Ke hao he ki mehe o tua, ai fu wiri ta I ai hano, hon aita, immeasurable, kai na mato fua. Ke eke mai, how much power you have? Ma hofo I taripe, kai te lawa tala, kai te lawa ia fua, pa mea fua. Unmeasurable. Hono mina, ko ke tōko ke mai tawhi. Ke tōko ke fuharanga mai o power, kun expectation of God. Sai pa hopa taiso aki, ai anointing e o tua koe. Tamai lewa, koe anointing, ten hanga lewa, o tu osia yoko whakapopula. As I said, I bet go hake ai. I'll find that and let you know. He kone hanga he ha. Hanga he tupu koe ai pani ai o tua. Oh, make your neck grow. Make yourself fat. You fat spiritually. He pani ai o tua, anointing of God. Pero ne alu pe ho pani. O kamata leva ke grow, and you become fat spiritually. O ne hale o tu os, I say ne te woro kia. Amen. You will cut straight away. And hale o to I say, no matter what change they tie your neck, then hanga fa popula I woro to. E tupu pe I anointing. O ne hanga mau, he will break down. I me a koe nai haya ko, so you become a free man this time. Fully empowered. Ika toi lava fua pe koe hak no laki immeasurable. Lele ai pe ai ko whakapulipuri ko keep connect. Tō pe ho ki hui au ia sisu ko ia pe taisa. Of your spirit, of your soul. Tō pe kai keep flowing from there through faith. Tanoi,
I still stick on to Tano Palestine, ko e Evangelio Mamani, ko Mapure, ka Evangelio Mamani. Ko e tama ko Cirilo. Maurice Cirilo. Ma Maurice. Ako, Maurice. O mai que foi mal que tá lá, fa por curi ka no ko. Te mo pe he ko wili fu a me fe o go ngawea. Takai aga mama mi tanto o la. O mo pe ko wili fu a me fe ko le aki, o wa ko aki. Malanga ko aki lea, alu me fe tu. He ko ai pe a ene ki va ene se. Pode eu se pe vai mal. Ma wako ko ni ma mati mata hela ia mea uta ko al puna ke tuli au o ble ai I fo no eta mas pe fo no ko ya os puna avia ke tuli e poco e fe pe he a ki he pouri he au ke takai ai pe now he's 85 a pe le mo sibila ko be go I fo o whapupuri. Never break down. My stay connect. Tau tanoa tau toka connect peia. E kata pea ka connect peia. E hawi a kai o lunchpen to lea ka connect peia. When they stay connected, everything that comes from God comes out from His mouth. And there. Every time before I go to the stage, anywhere in the world, when love it, I stay connected ke ayoha, ke tofafokiman, ke research my energy, research my power, research, praktibegiai, research tamai. He kaitoi sing he hoa valu. E ku stay connect for I hoa the black ke ha empower me in what has been lost when it tau peka whanua os tau pala heka mea lea koe ni mo ui e mahaki mo ui a e pui mea whakawhiwhia. Ko tu ka ngawe mo me tangata ko ni ko mitsoni. Ka pau e mao kai ni ke stay connected ko mo me whanonga. O whai mana mai e sia nai whanonga mao. Waha, nei e ka maha ki ai ko kui ko osi. Nei ka kane ame i whai toka ko osi tau tu mai. Pea koe fo ia, wow, stay connected. Koe fo ia tawe. Stay connected. Ako pea mo e whaui mo soni no. Kau pa oi mo ka tangata pe, kai mo kai whiu. Tau stay connected. Kai whai he o tua he tau ni ko ta kai fo o. I hono rau mai. I mea koe te tau awa te tau tuua I ka hau. O au ko whaanu ke ua lewe to'o he eke I mo ui. Ka ua, o whai atu ai ngāwi whai atu. O alu o tau siasi o au hongku māua. Te whenfu he o tua. Lahi ngai uni mea I au whai. Lahi uni mea o I wahi atu. Hei e tāte mai e tā ni. Ka ko tumoro, ko pepe koe whakaosia. Ka I he aho sāpate. Aho sāpate. Te tau sio pe mea koe. Te uwhia maa pe tau sio ki a ui koe whaiwhi kāu moto. Te wangai minite nima. Ke ne wahi hange pepe wahi hono whoha. Ke ne hanga malanga I he paua la maremani. Pe ane whai hafo ngāua mana. Osi koe a ui. Pea hoko mai ai a karo. Pea osi koe a karo. Pea hoko mai ai a lata. Tō tōni koe. Ta aike tō wha. Pea
o se whaafamumuma e sera. Sai pahamea te usiopia. I want to see the power of God in your mouth. Fikaua. I want to see your working miracle. Ko hinga tu na pe ko Friday but Sabbath. Ko tang malaki Friday Sabbath. 4 people. 4 people. Malanga speak the way to me penima with power plus working miracle. Amen. Say, kita matu pe ko. Ho ante. Tangi lamani. Porque osia ko. Throw me ho yesterday. Throw ho past. Kol he lamani. Ena wat habis. Ko vesper ke lea pe emnite ni. Ke wa ka lea mai ni. Ospo minite ni ma. Te fai leva ko ba wa ta wa no mahaki ai te ke fa mo wi ma ko. Apa que te ngau i hen e ospe fu wa ko mo ni al mo tai ta fo ke fa fi mai. Now we are get ready to pick up with the new man, new power of God to do miracle. Pa fe u when o se ta ko Ika e ko nga ka u le Sabate. Kau is one, gata ko tol fa okay. Tapos paske ko fa. Oh, kaya la mo bata mo ka. Now, you are changing mo ka. Si, kapane te mo fanya me ako ya. To e ta fo ya ko fa osi apon. For signs and wonders will follow. Oscar pataso. Ito di hoka na niya fraso di fai. Muy na niya di po. Como na tua ita ni po. Na fai ma me aki ita. Pia o te ki yo ma. Pia tutu ni le mai paisi. Ko tai ko ni te ma alo ko TV ki fai ma haki. O pa ma alo o faka hai vi o tua ki ka ma haki. Lea mai mau ala. Tau ko ata tola ni historia fai mahaki ko ya noma. Ye aha ko ya. Ko ata ni famuli. Ai o tua e foi timna. Kang mahalo pretikol ye fai mahaki. Lote mahaki lote tu ya al to ya mohena. Lote tu al to ya mohena. Lote tu al. Amuchia make mamãe. O whakarara mai e tua he kawhi a ai o ia. Hoi o pehe ko tui he ngau he ka u e pigi apo haka kai ki nau alu moa. Tam ki maua koe no mau alu whain alu e. He mau alu o ngau he ko te tuko tobe e ke ia ka kai ta e nau mi. O koe ni u nau hao ka moe ha mata aku e ke mahinu sio. Ia ni u nau ve e ketu, nai ni nau tu a mamatea. So they need your ministry to be there in the power of the Holy Ghost. Keep feeling, keep connect with the baptizer, Jesus Christ. All the time. Connect, connect, connect. Tara no pe ko ke connect. Pe to ponia ke o te la heta. Ke whanongo mai tama. Keep connect all the time. Connect, connect. O te tatu no, te koto no homo ha. Keep connect. Te koto ata mai ko tama hawa. But once you lie down in bed, kai hua te hu to alo takai. O wale pe ko iku mai ki tonga. Na ka mana to ki foi mena ki no toma mai. Ha o stako ke mana to e ho ata mai foi mena. Io tem ho fia, ko alo te to ita ke fa mai ko for lo in the past. Ko ita pe ke tama tale ke. Ngā tu ki pe aua ho to, whai mo ke hamu mai ho whakawahau, o ke hola mi ho kone ki.
Because sign run away from your connector, you start to get waves in your mind and in your heart. He ta'whia maki ko hanga poko takai au he hawa tamai o whamanatu a te ngai mena hoke ko na ke itai. Amen. Oh, never to get to forget is forget. Forget the past. Ka te look forward from maho tu i kaha. Pau te he kainga to si e tau taini. Pea, e ke tau toi ngāwe, pakueni pea taini, the Lord is coming soon. Kene awe hono kakaika, te kai mamangu, kono ngā te ege baptize ki tau toi lau maari, pea moe ahi. Koe a toa ako mua whae koe koe ni. Ta koe whaamu ia ho mau to, hangi ko mea te whakata. Ke mau anwa step o toi mau lunga anu o mulu whakaistia ne. Ke hanga mea ngawe ke kawhi whine ma kau tangata. Kai ma whora ho kure a ngā. Nake te kai ui ki mau tolu. Ke mau alo ngā aue. Ika nake ui ki mau whai ngā aue nai whai sisu. Ke toi whai o huru anu. Whawhitai o mai kare ngā fish mo. Ia te mau tolu po mafia mau ke mau baptize o mai e o tua. Kaua pongpong e mau whaose ngā aue. Pake hiri whakia ia mau baptize o. Hiri whakia ia mau power. Ki mau hoko koe maman kehe ki kakai kehe ki mau tolu. E mau hoko ati a pongpong i me mau matu koe whai. Tawe tapua ke ai ko si surprise o whatua whai alama le maani ori. Nā maani no whie mau tolu he pōkoe na hiri kai whai koe kana. O whana hiatu take sio pe a pongpong. Ka whai koe e kapi koe pongpong.